Barok fai tini video ni bisingtui जों sini kokbrok bai sini salni bumungrok kisamisa srenglen tamani hinba जों गोबां kokborok no sini kokborok bai koksaw hinba no जों sini salni bumungrok no khursa jagya tei muduklai jagya amoni bagui truk sini kokthairok kemawi thango hingke ang kha khlaio video naimani yagoda no sini kokborok bai salni bumung no ti jotono srai thangano agino saimanjak rok ke belai kaham geje samen rok tabuk norok sirang manano na video fasak naitong gende senglene hingke salni bumung sini puila salni bumung nongka kokti sal amon yagoda tang sal krak sal srang sal sangrong sal pha sal tei cha sal ke English language ke Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ge kokti sal kengnai Sunday, tang sal as Monday, krak sal Tuesday, srang sal Wednesday, sangrong sal Thursday, pha sal Friday, and cha sal Saturday. Bangla bangkengnai রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার তেই পাইথাক শনিবার kokti sal as রবিবার তাংসাল সোমবার krak sal মঙ্গলবার srang sal বুধবার sangrong sal বৃহস্পতিবার pha sal শুক্রবার and lastly cha sal as শনিবার. Lastly, I know I repeat Claibionai, kokti sal, tang sal, krak sal, srang sal, sangrong sal, pha sal, tei sha sal. Okay, angkat layo tini no chipon sa video nomba kisa sila helpful ngai. Okay, finally next lesson robang tali bumulong nati discussion plan narok samai kurang itong di. Paithak joranai toman bagai bele kino jotono hambai.